Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Hakani kejingalang kebelalum do ba Preston Tunsong lawan Banishim bentar ke Pulit Kejela ke officer rangkat bat ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ikong RM Korba banetai sani halor kejinglong jingman hakanong ba Shillong. Habai kran bikinong patai kubor ulaong bagi Sarkar Jela Kelasya Megarai ban penkelai kejing penjari ya ke kendon cispa sau CRPC bela betha kedukan ban kangno hakapor Katwish Tengmen Miet ke badan nakatan Assembly Hotel City Hot Dhaba Watts Lake Polo Shadow Orkaliar. Usembut Menteri Rangba ulaong bagajing penjari ke kendon cispa sau CRPC kentre kam tang hakini kejaka Om Shu akanong ba Shillong berakawai. Ulia tu ru bagajing yalang kalarai ban pengklan ya kejing don jingi pulet bat bagajing pahara kanong bro ap sau kunta ban ajing singa nyi kipat ba. Nalor kene ulaong bagagen hon kinongnya akali kilalet ya kendo ya ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills bat kumta kejing yalang Kelasya Megarai ban pensange noswa ya kejing pentre kam odd even ha kejing yat kali kamai bat kesorkar kan sasyong ban bishar biang ya kene kakam. Lapi ong sak no yaman tai kalau ba ka law and order kam don kam long serious bat kayat kayeng ka jingbit ke jingbiang hapo socialong kam dei ka basniu ne ka yai bet ke ti hadu kan ka klip mat ka bangta bat nilai keren bahasa bun ki ka ba nginang improve susu nginang pen bit penbiang susu na kamta ka jing suk ka jing sai ta ka law and order kaban yat be yanti hapoka slong jongi barokwe but clearly ki area ki bengi ngila identify le ne kabang ilayo I kabang nimban se haban kam aten kam kerpang le hable kam kerpang kawe kata kolong kabenta jo ka polis bajar kaba ngi ong ka sok bayat na ka Assembly Hotel City Dhaba City Hot Dhaba nang takaya chuchu shedu City sa Watts Lake hakaba ngi ong ka Quinton Road ru kabaya ka Quinton Road bat kumju kaban position esha ka hotel kabang ngi ong ka Marriott Hotel ha kabang ngi hap bandang penklan susu lada pi ong ya ka lighting ya ka electrification ngi hap bandang penklan susu kumno ban pen internet nang tak ba ban pen singai ya ki bayat bayen ha kini ki area brokoi nang ta kumju ru ngi laya kren ngi laya thirba kum hapo ka Urkaliar bat kumju akapulu hakaba kiton kini ki katukat ni ki kenram le ni kijing bom isyong singan hakaba nakaliang jong nga nakaliang jong ka government nilai direction ya ki police bat penklan ya kaneka polisi hakini ki jaka bat ndai tangan kaneka jaka haporo kowe ka soslong naman ngikwa bat petikna ba ki bawan ki bayat ki bayeng ki bawan jingo ya kami kala lane ki bawan don tam ki official work lane ki private work ki business work joki kanum kajing ritmen sim ha baki poy ang ni hapo ka social dia kami dai bat ketuk order ka bai DCEI dengan kwa ban pentip sipi bangilaya review ngilapen kela ha ka bangi sim bakatu ko order ka bai DCEI ha kini ki kendet si ki beladet ha kini ki jaka kilai teli jaka gini kilai teli jaka kum mangalak kedewaneng piong ya kaneka Assembly Hotel Terter Shadu ka Dhaba Watts Lake Quinton Road kabami ru Shadu sha ka Jerumi Maret nang ta ka Urkaliar bat kumju ka Polo ya kadukat barok nisha banpli tang hadu khatway siteng menit hadin jo kata katu ko ada kayeng biang bat katu ko section 144 kan continue na ka benta ka jing bit jing biang na benta ka jing ngan jong kinong ya kinong yet hapo ka Shillong City jongi barokoi bat ka balai ka bat ka khadu ka pengi yasim menta ka sengi karai hadin mali discuss nakaliang jong kitu ka association jong kini ki commercial vehicle lani ki taxi association
EDC lah dep khot bat ya kenduk bat ki namar baki ru ki ong ba ngi ngin dang ya sange hang tai ha jan sibil la blok lut te ngin pa ban mi antinles ba ka surkar kan sim ya rai de ne ha ka jingelang ka bang lalum mangang ilai rai ba ya kan ni ko odo jong ka odd event ka be day bat ki commercial vehicle leni ki taxi ki local taxi ya kan ni ru we kept it on hold ngin nempat penteri kam tat haduk ba ka surkar kan da penbit penbiang da ko moi pat kini ki de ki isu ki ba ngi kren berkata cemit